ki lahko združujejo in pomagajo pri eno vzdušje oziroma eno klimo, politično in kulturno klimo, ki lahko presega še predsodkov, ki pač so še prisotni in lahko pomaga oziroma pripomaga pa v vključevanju, združevanju, ker pač tudi pripadnike manjšin včasih imamo vsem sami neke več identitete in posebno z mešanih zakonov, otroki lahko pač rastijo, imajo dva materinski jezik in očetovski jezik, italijanski ali slovenski ali hrvaški ali to, kar je. In pa se sprašujem, kaj si ti italijanci, hrvatci, si pač tisto, kar si, imaš več jezikov, imaš več kulture, imaš več identiteti, lahko tudi imaš odnos do te obmejnosti, od te naše realnosti malo drugače in lahko tudi pripomogli, da se počasi lahko spostavljajo eno delovanje, eno razvoj do tega teritorija, ki bo resno valoriziral vse teh prisotnosti, brez pač, da bi rekli, da se še vedno delimo na to, kar nam je delila zgodovina, ker imamo pred nas zelo pomemben faktor, to je integracija in to je skrba za naših otrok, da bodo malo boljše živeli v boljšem kontekstu, kot smo mogoče mi in mislim, da narodne skupnosti manjšine, ne samo to, ampak tudi druge so resno potencialno bogatstvo v tem teritoriju, ki če bi ga še malo bolj valorizirali, bo zelo pomembno za vse, ne samo za samo manjšino, ampak tudi za te naše države. To govori ne samo za slovenske, ampak tudi za italijanske in hrvaške, ker tudi te vlade včasih večino imajo en pristop zelo veliko problematičen. Hvala za enkrat. Hvala. Jaz bi prosila kar gospoda Josa Begiča, da predstavi še svoje izhodišče in pogled na izvedbenosti. Hrvaška skupnost v Piranu deluje že od 98. leta, delujemo tudi od 91. ali smo bili pod jednim drugim nazivom i te meji smo dosta krat imali tako tih srećanja i pitanje same hrvaške manjšine u odnosu Hrvatov na tim prostorima i prostorima uz meju. Hrvati te žive ne od povojno, kako se nama hoće da smo priseljenci tle. Se govori iz mena, se spomene beseda priseljenci. Mi tle nismo priseljenci. Hrvati su tle prošli od turške vojske, turških napadov i tako se mi tle tudi počutimo. Mi se tudi počutimo da smo manjšina. I kad u biti to tudi jesmo. Kad se tiče naše manjšine tle, pogotovo ovdje u prostorima Piran, Izola, Kopar, uz Meji, imamo tako dobre podatke gdje se vidu po družinama kako su prišli ti ljudi i od kada oni tle živiju. Kad se tiče državnog zbora i Hrvaškog ustava prema Hrvatima ovdje u nas u Sloveniji, oni nas ne priznaju. Ne priznaju, nemaju to u ustavi. Po ustavi su priznati Italijani i Mađari. Katerin je priznali od 6 bivše Jugoslavije. To nisu priznali naša nova država Slovenija, kad smo se odcijepili od Jugoslavije, bila u svima odstupa ta želja. Znači, Italijani i Mađari su priznati po bivšem međakom SFRJ. Mi imamo tle tudi jedan podatak kad je 1910. u Kopru se govorio talijanski jezik, tu je točan podatak koliko je osoba bilo i koliko se govorilo. Naprimjer, Talijana je govorilo taj krat u Kopru 7909. Slovencev je govorilo slovenski jezik 140. Hrvatov je govorilo taj krat 154 pripadnika. I mi sada govorimo da mi tle, kad se skrinje sa kolegom, kad smo mi tujci, mi ne možemo tle biti tujci, jer su podatki, kad bi nas ova država svrstala među tujce, to je sad neka druga. Drugu stvar,
stvar, mi smo imali, mi smo učlanjeni u Zvezu hrvaških društava i smo si u jednome bili skupnom u Zvezi Zvezu udruženju. Mi smo iz te Zveze od bivših narodov istopli van. Iz čisto jednog razloga. Zakaj? A mi po ovoj današnjoj situaciji, pa vidim koliko država od nama skrbi, daj Bog Hrvate ona u tem paketu priznala kao hrvatsku manjinu. Nikoli. Zakaj? Jer u tom paketu su tudi Albanci, nek oni sigurno imaju pravo da se boriju za svoje prava, tudi su Albanci, tudi su Bošnjaci, tudi su Srbi. Pa da li će ta naša država i menjati ustav radi Nikoli? Nema teoretske šanse. Dok Hrvati na tim prostorima, zgodovinski se zna da su oni tu. I ako mi čekamo taj paket, daj ga Bogom do Nikoli. Mi ga ne bi Nikoli doživjeli. Mi smo dali jednu, ako mi dovolite, da preberem jednu inicijativu prema državnom zboru, nije druga, ja bi to prebrao, ali pomoćnik je moj tajnik je dao na hrvatskom, mislim da ne bo težava da je prebere na hrvatskom, ne, kaj smo mi zahtjevali. Hrvati već dugi niz stoljeća žive na pojedinim područjima Republike Slovenije, posebno uz sadašnju međudržavnu granicu, a ipak u formalno-pravnom smislu ne postojimo kao nacionalna manjina. Tako nam položaj ne priznaju ni Ustav, ni drugi zakonski akti Republike Slovenije. Što je nacionalna manjina i kako se određuje njezin značaj. Okvirna konvencija Vijeća Europe za zaštitu nacionalnih manjina prvi je opći međunarodni instrument povećan očuvanju nacionalne manjine. Određuje minimum manjinskih prava. Slovenija je također ratificirala tu konvenciju 2008. godine. Odredba konvencije odnose se ipak samo na očuvanje onih manjina koji je država svojim posebnim zakonodavstvom označila kao predmet očuvanja i iako nas država Slovenija nigdje ne priznaje kao nacionalnu manjinu, mi to jesmo. Prema svakim kriterijima i međunarodnim dokumentima koje se odnose na pitanje manjinske problematike i tako se osjećamo. Sa tim u svezi spominjemo posebno izvješće Vijeća Europe broj 1201 1. veljače 1993. koje se odnosi na problematiku definiranja nacionalne manjine i određuje minimalne uvjete za njezino priznanje. Ovdje se ipak pozivamo na mnogo zahtjevniju definiciju manjine, one iz stručne literature u toj tematici i implementiranom na naš položaj. Na sadašnjem prostoru Republike Slovenije kao Hrvati nacionalno smo se opredijelili uslijed brojnih povijesnih okolnosti. Malobrojni smo u odnosu prema ostalom stanovništvu Republike Slovenije, građani smo Republike Slovenije, kao zajednica nemamo dominantan društveni položaj u Republici Sloveniji, prepoznatljivi smo i samostojna skupina u Republici Sloveniji. Od ostaloga dijela stanovništva Republike Slovenije razlikujemo se s etničnim porijeklom, jezikom, kulturom, tradicijom i povijesnim pamćenjem. Iskazujemo težnju za planskim i sustavnim očuvanjem, za očuvanjem nacionalnih i zajedničkih obilježja, samoorganizirani su na području kulture, iskazujemo spolnost povezivanju s matičnim narodom. Svjesni smo da je ustavni način zaštite manjina u Republici Sloveniji utemeljen na povijesno stečenim pravima, koja su značajna na načelu autohtonosti u skladu s teritorijalnim načelom. Neovisno o broju pripadnika, usprkos činjenici da načelo autohtonosti na području uređivanja manjinskih prava, barem u znanstvenim krugovima, izaziva sve više primisli i da ga se sve češće zanemaruje. Činjenica jest da ono postoji u pravnom poretku slovenske države i da ga treba poštivati. Ako autohtonost osnova za priznanje manjinskih prava, tada mi Hrvati u Republici Sloveniji molimo neka se postave jasni kriteriji za ostvarivanje takvih prava. Iako će put do njihovog ostvarenja biti dug, spremni smo ga poduzeti. Uvažavajući naime načela autohtonosti, kako se ono primjenjuje u sadašnjem pravnom uređenju, držimo da postoje područja na kojima pripadnici hrvatske nacionalne žive kao autohtone zajednice. To ipak neće riješiti poteškoće i položaj pripadnika hrvatskog naroda koji živi
dovršeno na drugim područjima i ne zadovoljavaju uvjete autohtonosti. Oni također žele biti priznati kao manjina, očuvati svoj nacionalni identitet i biti integrirani, ali ne i asimilirani. Ukratko, sažimamo položaj ostalih Hrvata u Republici Sloveniji. Ustavom Republike Slovenije 1991. godine znatno se izmijenio položaj Hrvata u Republici Sloveniji. Postali smo nova nacionalna manjina koja nema osnovna pravna polazišta za posebnu zaštitu u okvirima slovenskog pravnog poretka, ako ne uvažavamo članak 61 i 62 Ustava Republike Slovenije. Pri tome spominjemo dvoje. Raspad SFRJ bio je politički čin i njegova je logična posljedica ustavna formulacija suvereniteta i konstitutivnosti slovenskog naroda. Sa tim u svezi podsjećam na činjenicu da je za slovensko osamostaljenje i suverenitet također glasovala i većina od 2,76% Hrvata koji žive u Republici Sloveniji. Prema popisu stanovništva 1991. godine njima je slovenska politika tada jamčila i obećavala nepromijenjenu razinu zaštite njihovih prava, odnosno da se njihov položaj neće mijenjati, ipak se promijenio. Dogodilo se to da kao susjedni narodi čiji pripadnici već stoljećima žive u pograničnim područjima i krajevima, o čemu svjedoči historiografija, etnologija i topografija, nismo autohtona manjina. Da, kao zajednica nemamo nikakvi pravni status nacionalne manjine, te da u temeljnim ustavnim aktima i u zakonodavnim dokumentima Republike Slovenije uopće nismo spomenuti. Slovenski ustav jamči individualnu zaštitu ljudskih prava, što smo po sebi ne rješava probleme manjina. Iluzorno je naime očekivati da zajamčeno poštivanje ljudskih prava samo po sebi može jamčiti uređenje manjinskih pitanja. Stoga mi je pripadnici Hrvatske naroda u Republici Sloveniji očekujemo da nalažena tijela prouče mogućnosti priznavanja statuta nacionalne manjine i njezin pravni položaj. To je potrebno ne samo s moralnog vidika, formalno pravno uređenja tog pitanja, također bi pridonijelo poboljšanju položaja i olakšalo djelovanje naših društava, koje sada ovisi o dobroj volji volontera i sponzora.